ikaze nanone kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa kane tariki ya 5 z'ukwezi kwa 2026 aho tugarukanye amakuru mashya abigaragara ko ku mirongo y'imbere y'urugamba amaginga ya AFC ndetse na twirwanaho bakomeje gukubita umwanzi ahababaza aho bivuga ko bamaze gufata amatekwa ingabo z'aba-TDF ndetse n'umusirikare wari uyoboye urugamba wo mu gihugu cy'u Burundi. Breaking news ni amakuru akomeye cyane tugiye kwibandaho ku mirongo y'imbere y'urugamba ndetse tukarebera hamwe ibitero FDNB na FARDC bakomeje kugaba mu bice 23 zikorera hafi n'umujyi neza wa Uvira, cyane cyane za Runingo ndetse no kuri Plaine des Ruzizi. Ubona ko nasangiye ibitero by'ubu bibona yuko FDNB na FARDC bongeye kuzura umugara. Turarebera akantu ku bintu byose ibikomeje kuba imbere ku mirongo y'imbere y'urugamba, situation, ibintu byose turebere uko n'ubundi mu bice byose bitandukanye za Baraka, turebe n'igikorwa AFC yakoze gikomeye turi bubabwire turi bamenyeshe ndetse cyatitije ibihugu byose, haba igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Bwana Habishuti, turebere hene no mu bindi bice. Ego, ibindi bice turi bujyemo ahanini ni ibiri kubera muri kara gace, n'ubundi ntabwo turi bwibanda ahandi kure cyane. Ni kara gace ka Uvira kari kuberamo operasiyo zitandukanye, ndetse kuri ra mirwano iri muri kiriya gice gisa naho gisatira za Minembwe, ndetse no muri Uvira ubwaho operasiyo ziberamo nyinshi zitandukanye, no mu masaha y'ijoro zitazwi nyinshi turi bubagezeho. Yego, turanyarukira muri Nord Kivu, turebe uko byifashe muri aka gace ka Warikare, aho bivugwa ko hari umutwe bivugwa ko ushaka kuba wafunzwe mu buryo bw'ubwihisho kugira ngo bajije ko ari FDLR iri kugaba ibitero muri ibi bice n'ubundi bya Ekoba, bigaragaza neza ko ari amayeri wenda uyu umugaba mukuru wungirije w'ingabo za FARDC werutse kuza muri Nord Kivu gutegura ama operation, kuko n'ubundi ari nabyo ashinzwe mu gisirikare cya guverinoma ya leta y'Kinshasa, aho uno mutwe witwa NDDC mu magambo arambuye ngo Armée Nationale Défense Collège Libéré. Ubwo turavira umuzi n'umuzingo tubabwire akantu ku kandi, n'ubundi nk'uko bisanzwe nge muri kumva ndi Damien Umugisha, ntabwo ndi njyenyine, ni nk'akamenyero mba ndi kumwe na Bwana Habishuti John. Bwana Habishuti John, wiriwe neza? Meze neza cyane, nta kibazo. Yego, ikirere ndabona gisa nkaho kitameze neza, ariko urabona ko turabona ko hari akavura gitanga kandi gari gakenewe cyane mu banyarwanda rusange. Yego, reka rero n'ubundi mutwemerere tubifurize amahoro y'Imana ndetse no guhirwa no mu byo mukora byose, tunabashimira mwebwe mwahisemo kubana natwe, ariko namwe mukituza bwa mbere, nta kindi bisabwa kugira ngo mubane natwe, ni ukudukunda nk'uko natwe tubakunda, mugakora kuri subscribe, like, share, bityo mukiyongera mu muryango mugari wadahema kumva amakuru ndetse n'ibiganiro bicukumbuye abyizewe. Bwana Habishuti, mbere na mbere banza tujyane kuri frontline utubwire udutendo turi kubera ya makuru twita ko ari aya ndani aba acaracara ku mirongo y'imbere y'urugamba, akenshi na kenshi udakunze kumenyekana bitewe n'uko tuba dufite aba local informer bari muri ya bice, ndetse na bamwe tujya tuvugana baba bari ku mirongo y'imbere y'urugamba. Yego, turasa naho tubegereza kuri ibitero byasa n'ibyabaye muri kano gace ka Runingo, hari ugana za Kiriba mu gace ka za Sange. Numva ni ibitero bikomeye cyane, bivuga ko FARDC yari yabiteguye ku buryo buhambaye, kuko bakoresheje abarundi bari bafite imbunda ngo z'imisada barasaga bari mu nce z'inyuma. M23 yasaga naho irasirwa mu biniriro byayo, ntago yigeze yiyumvisha ko hari ingabo zaciye ku butaka. Bo bumvaga ko n'ubundi bari kuraswa na tirari iri kurasira mu birometero birenga 6. Urumva n'ahantu haba ari harehare kuyita usubiza abo bantu mu buryo bwihuse, urumva niba bishoboka. Byabaye ngombwa ko bo bakoresha taktike yabo nk'abasirikare bazi icyo gukora, bashaka itsinda rito risa naho rijya gusa naho rizibira ibyo bitero byaraswaga n'imbunda nini mu gace byari biherereye. Murumva urugendo rw'amasaha
rero ku birometero 6 ni mu isaha byanze bikunze ibigera cyangwa iburaho iminota mike ku bantu bihuta. Rero urumva habaye ikibazo gikomeye kuko ntago bari bizeye yuko hari ingabo zaje ku butaka, kandi wumva ko cyari igitero kinini kirimo n'abacanshuro bari bateguye ku buryo buhambaye, mu buryo butunguranye. Bashakaga kugira ngo iyo defense babagwe gitumo, bizeye ko bari kuraswa, kandi imbunda nini urabizi neza iyo zirasa nta gutega agahanga, byanze bikunze uzi ko zirasa ibintu biremereye gusa. Urumva harimo kugerageza mu buryo bwo kwihisha no kusa naho bava mu gice ziri kurasamo. Izo ngabo rero zabaye nk'izisatiraho, kuko urabizi ingabo ziri kuri front line imbere ziba zivugana n'abari kurasisha tirari, kugira ngo bataza kujya muri ya iri kuraswa bakaba barasirwamo nabo. Iyo bagiye kuhagera amakuru atangwa inyuma yatanzwe, bigaragara ko defense bari bayigezeho, rya raswa ry'imbunda ziremereye zisa naho rigabanuka, ariko bagera mu kigo mu defense bumva yuko byanze bikunze uwaba gihumeka n'ubundi yaba yazahaye. Aha rero biravugwa ko bagiye bagasa n'ababaguyemo mu buryo badakeka, bababonye kare, bari babibonye ko bahari, ariko habayeho iraswa ridasanzwe. Bivugwa ko hano hashobora kuba haguyemo n'abacanshuro benshi. Haza no kuba ingaruka kuri ya fosi ntoya yoherejwe kuri za mbunda z'umusadi inyuma, naho bivuga ko bageze aho zirasira nabo urumva ntago bari biteze ko hari itsinda rya fosi ntoya yabasatira muri ubwo buryo, bizeye fosi nini iri imbere kandi iri kurwana, babyumva ko bari kurasana. Byabaye ngombwa ko nabo babarashe babatunguye. Bivugwa ko izi mbunda harimo imodoka ebyiri zari zifite izi mbunda bangije ku buryo buhambaye. Rero iyi ni operasiyo isa naho yabayeho mu buryo budasanzwe. Urumva ko ahangaha uri umunyamibare mike mu rugamba, hano hatakariza bishoboka cyane. Urumva ko umuntu 23 yabashije gusa naho yitwara neza, kandi mu buryo budasanzwe butunguranye cyane. Yes, nibyo kandi koko ibi birashimangirwa n'ubundi n'umugambi ukomeye FDNB na FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa wayo kuri gahunda ikomeye yatangajwe n'ubundi na guverineri w'Iside Kivu Jean-Jacques Perusi, aho yatangaje ko nyuma y'uko n'ubundi baje mu mujyi wa Uvira bagomba kugaba ibitero mu bice byose M23 ifite, ikabyigarurira kuko nta gace na kamwe bagomba gusigira M23. Ibi rero bikaba bigaragaza neza ko igikorwa noneho bagikuye mu mvugo, bagishyize mu ngiro. Bwana Bishuti, niki ubona kiri buze kuba kubona yuko aba FARDC n'aba FDNB batangiye ama operation akomeye kuri M23? Ese barabasha kwirukana M23 muri ibi bice? Yego, dusa naho tuvuga ko yenda sinzi strategy bakoresha kugira ngo bishoboke, kuko uzi ko babigerageje igihe kirekire, ariko icyo mbona ngewe ahubwo nahamya nuko yenda baba ari uburyo gusa n'abagerageza amahirwe ya nyuma kugira ngo barebe ko kiriya gice cy'inyuma bacyamburwa kikaba cyatwarwa byibuze hari ikintu na kimwe bagezeho. Ariko mu gihe bamaze bagerageza kandi bafite support inyuma, ntacyo barageraho. Ntabwo mpamya ko ubari ubona insinzi n'igisubizo cy'ibibazo bafite byo kuba bagira igice bigarurira aho M23 igenzuwe. Yes, reka tuve muri izo operation zari ziri kubaho, ariko mu mujyi wa Uvira sinzi nimba nta kintu kizandani mu mujyi, nimba hari cyabayemo mu maginga ya aho turi gutangira amakuru, nta kintu cyari cyaba, umutekano uracyari wose, cyangwa hari zagari ziri muri uno mujyi? Igisa n'ikivugwa ni kiriya kintu cy'ubwato bwasiwe muri Tanganyika, kandi buvuga ko ari ubwato bw'Abatanzania, ariko urabibona ko bimaze kuba akamenyero ko Abatanzania kurasirwa amato bagira ngo byabaye nk'akazi. Niko kuri ni nako bimeze. Ubwo use unjyana ku bwato n'ubundi bwarasiwe muri Tanganyika bugera muri bubiri bwa gisirikare bw'aba TBDF, aho bivugwa ko n'ubundi bwari buzanye umusada muri no mirwano iri kubera za Runingu. Ubona yuko n'ubundi AFC yamaze kwiyestara muri biriya bice bya Tanganyika, ndetse ubona yuko gahunda n'ubundi iyikomeje, nta musadi ikeneye muri biriya bice. Ku ikubitiro urabona ko integeye. Sinzi impamvu bo batagira gukanguka no kureba kure. Urabona ko buri giteka ubu bwato bugerageje gusa n'ubusatira ziriya nce buri gihe buraswe. Se kuki batumva ko
hari ahantu hari imbunda yenda basetinze ihari itagiye ivaho umuntu, bo barangiza bakarinzaho iteka ryose kunyuza amato muri kariya gace, ku buryo ngira ngo ubwato bubaye nk'inshuro ya kangahe harasiwe ubwato. Ntago bafite amakuru ko hariya hari uburyo bw'ubwirinzi budasanzwe. Yes, nibyo AFC yashyizeho umurongo, ndetse inavuga ko umuntu uwo ari we wese wijanditse muri ibi bikorwa by'intambara biri kubera muri Sud Kivu agomba guhura n'akaga. AFC nayo nubwo FDNB na FARDC batangiye gushyira mu bikorwa gahunda zo kwambura M23 uduce n'ubundi sigaranye, na AFC magingo aya yashyizeho umurongo utukura, aho n'ubundi yavuze ko uzabyijandikamo wese kuri koti iyo ari yo yose, aho noneho banereye bakavuga ngo hazongere hahaguruke indege i Bujumbura, hazongere hahaguruke indege Tanzania, hazongere hahaguruke indege iturutse Kinshasa, aho ariho hose biteguye kuhagabaho ibitero bw'ikoranabuhanga, kuko bavumbuye ikoranabuhanga rikomeye. Bivugwa ko n'ubundi iri koranabuhanga barikuye hehe? Barikuye mu bikoresho n'ubundi bambuye ihuriro rya FARDC mu mujyi wa Goma mu gihe ry'ifatwa ry'umujyi wa Goma. Ibi byose rero n'ubundi biremezwa ko bikanagaragara yuko AFC nayo yatangiye gukoresha abacanshuro. Ibi nibyo bitangarije bo ubwabaho, babwiye ihuriro rya FARDC ko atari bo bazi gushaka abacanshuro. AFC amafaranga yawe yakuye hehe? Mwoka byarumwe ko ari umutwe w'inyeshyamba, amafaranga yawe yavuye hehe? Oya, ntago bibaho. Urabona ko ntabwo birumvikana, ntago ari umutwe n'imbaraga bari gukoresha wabura amafaranga yishyura abacanshuro. None se abacanshuro bakoresha ikoranabuhanga, byibuze hari itsinda ryabo rishobora kurenga abantu 8 cyangwa 7. Umutwe ungana kuriya n'urwego bagezeho, ntabwo M23 yananirwa guhemba abantu 7 kugira ngo babashe kubakorera ikintu cy'ingenzi gikomeye kidasanzwe nka kiriya. Ariko nanone biravuga ko abacanshuro nyuma yo kubona ko AFC isa nk'ari ifite imbaraga, kandi noneho ikaba irimo ikomeje kugenda yigarura ibice birimo ngo amabuye y'agaciro, urumva ko AFC nayo imaze kwiyubaka. Urumva kuva Bunagana ukagera Bukavu, biriya bice byose ni amabuye y'agaciro gusa. Urumva nabo bari gukoresha, kandi wumve ko n'ibyinjira n'ibisohoka ku mipaka, urumva ko ku bijyanye n'imisoro nabo bari kubona agatubutse. Amafaranga bafite n'ubushobozi bamaze kugeraho ntago rwose pe cyo nahamya cyo, kandi sinibeshya, ntago babura amafaranga yo guhemba abacanshuro, ku buryo FARDC yakumva ko ari abantu badasanzwe bagwirirana bari aho batabasha guhemba abacanshuro bakoresha system nk'iriya. Niyo baba badafite ababo babishoboye, ariko ntago babura aho bahemba babikora babizi. Yes, nibyo. Urumva ko n'ubundi AFC buriya ngo ikipe itsinda abakinnyi benshi niho, cyangwa abafana benshi niho begamira. Abacanshuro batangiye kuza ku bwinshi mu gukomeza gufasha AFC guhangana na leta ya Kinshasa yari imaze iminsi bamerera nabi kuva ku itariki 29, mu minsi 3 batazigera bibagirwa mu mateka, aho bakubiswe ku rwego rwo hejuru baraswa n'indege, ariko magingo aya bakaba barangije kubona umutsi. Reka rero tunyarukire muri Nord Kivu gato mbere yuko tuza mu gice cy'iminembwe, tubabwira uko byifashe. Tubabwire ko naho imirwano ikomeje kugenda yiyongera. Mbere na mbere reka tubaze tugere muri teritwari ya Rucuro, aho n'ubundi imirwano ikomeje kuba mibi, aho bivugwa ko ari abamayimayi ndetse n'aba FDL bakomeje kugaba ibitero. Bivugwa ko umugaba mukuru n'ubundi w'ingabo wungirije Charigonza ashobora kuba n'ubundi tayari yatangiye akazi ko kugaba ibitero ndetse no gucanganyikisha AFC. Rimwe abasirikare bari muri Sud Kivu bakaba bazamuka, ariko bitari buze kumworohera, kuko ndakeka ko AFC mu makuru yagiye atangazwa bivugwa ko AFC ishobora kuba ifite umubare w'abasirikare benshi, ndetse bishobora kuba abasirikare AFC ifite hari ibihugu iri kurusha umubare mwinshi w'abasirikare. Ni ibintu bishoboka, kuko hafata ku buso wenda Nord Kivu ifite na Sud Kivu, kandi hose n'uduce dufite deployment za M23. Urumva nk'ibyo bigeranyije byonyine ukareba intera bagenzura na force zabo zirimo n'ama defense arimo, urabona ko umubare w'ingabo
ndakeka ushobora kumenywa na ba nyirawo kuko ni benshi. Oya, bavuze ko n'ubundi hari ibihugu byinshi uno mutwe wa AFC urusha abasirikare. Birashoboka cyane, ibihugu bitoya byanze bikunze bifite ingabo nke. Yego, imirwano rero n'ubundi ikomereje hano n'ubundi mu Rucuro, aho hano mu Rucuro ari muri grupoma ya Bwito, n'ubundi za Kivoma, ubwo ni uduce twaho na Kanyanga, ubwo urumva ko naho imirwano ikomeje kwisukiranya, ndetse ubona ko yahinduye isura. Ntabwo ari aho gusa, za Warikare muri grupoma ya ino Ekoba, mu duce twa Bukumbira, agace ka Rusamamba, ubona ko n'ubundi hose imirwano ikomeye. Bivugwa ko hari umutwe mushya witwa NNDR, mu magambo arambuye hariho National Defense College Libere. Uno mutwe bivugwa ko ushobora kuba nawo watejemo, ushobora kuba ari icyitiriro n'ubundi ngo cyasohotse mu mutwe wa FDLR. Biravugwa ariko ntabwo byari byanonosorwa. Birashoboka ariko kimwe ko bitanashoboka, uno mutwe nawo ukomeje kugaba ibitero n'ubundi muri utu duce ndi kukubwira twa Warikare, ariko 23 nyuma yaho n'ubundi ikoza gashya muri ibi bice bya Warikare, ukigarurira, ubwo ni muri grupoma ya Gisimba, ukigarurira uduce tw'ingenzi twavuga ko ari point strategique zikomeye, haza Samambo, Kalonge na Gasopo. Utu duce ni uduce twiza cyane tugaragaza ko bishoboka AFC ishaka yahita yigarurira teritwari yose ya Warikare. Urumva rero imirwano nayo irakomeye. Bwana Binshuti, tujyane ku mirongo y'imbere y'urugamba mu Minembwe, bivugwa ko abasirikare benshi ndetse harimo n'umusirikare ukomeye wo mu gihugu cy'u Burundi wafashwe matekwa na AFC ndetse na Twirwaneho. Yego, ni ibitero n'ubundi byagabwe ku ruhande rwa FARDC, agabye kuri M23. Harimo abarundi, force y'abarundi benshi cyane. Wumva ko iyi ni imirwano ivuga ko ishobora kuba yaguyemo abasirikare barenga 48 ku ruhande rwa FARDC, ubwo ni rya huriro. Ndetse binavuga ko uyu komanda w'umurundi Major Minani ubu yafashwe mpiri, ndetse n'abandi basirikare atari nawe wenyine. Bivuge ngo ibi bintu ni imirwano yahabaye kuri iki gitondo cy'uyu munsi. Byumvikana ko kugeza amagingo n'uyu mirwano iracyari kuba na n'ubu ngubu, kandi ni imirwano yari isa naho ikomeye, kuko bigaragara ko ruriya ruhande rwa rusa naho rwakoze nk'ibyo rwakoze ejo n'ubundi. Ni ibitero bari kugaba bikomeye cyane, ubona ko hari impinduka bashaka ko zishobora kuba muri kara gace, nubwo bitari kubakundira, kuko hari urabizi neza ko mu bihe bitambutse M23 yashyize deployment zifatika kubera ibitero byari bimaze iminsi bihibasira. Rero urabona ko byanze bikunze, ntago nzi impamvu abagabo batari kubona strategy yabo yo kurwana ku butaka. Ntago ijya bahira kuri M23. Agahenge kose bagafashijwe n'ikirere kuba barakoreshaga drone, aho zisa naho zitagikoreshwa mu buryo busanzwe nka mbere. Bari kugerageza kugaba ibitero ku butaka, ariko barimo kuhaburira byinshi cyane. Yes, ngayo nguko rero ni mutwemerere ducutse amakuru yacu. Amakuru yo nakagaruka n'ubundi updates saa ku isaha yazo tugezeho, n'ubundi turaza tukabagezaho amakuru yizewe kandi acukumbuye. Reka tubashimire, tubifuriza kugira igicamunsi cyiza ndetse no kunogerwa na gahunda z'uyu munsi. Imana ikomeze ibane namwe. Mwego umunsi mwiza.